samahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong banla. Ang ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, ilubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakakukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network. DZRM Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXSX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, magdangog na sa programa Barreta Asinlatika ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Paracena.
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Nakagat ika sa ayam, irabax mo na yan. Nakalmot ika kaupos, irabax mo na yan. Magpapakula na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya umayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Law Office ni Attorney Ferdinandinho Arani sa Yusan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako po, si Roger, 30 years old ng Tagbilaran. Sa po akong taho vendor. Hindi ko pa nasubukan ng iBerry. Napansin kong nalalabo ang paningin ko dahil sa katarata. Meron din po kasi ako mataas sa blood sugar. At kapag nasa labas ako, may konting alapaak sa paligid ng paningin ko. Nagbe-bled din siya. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng iBerry. Opo, tuloy-tuloy ko lang dahil mabisa ang iBerry. Magaan po siya sa mata ko, lalo na pag nasisilawan. Ayos na po ang paningin ko, tsaka di ko na rin ramdam yung matamlay ako sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. For a healthy eyesight, mag-iBerry na! Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 5 kita kan bulan na Hulyo aldaw po kita nin Sabado. Ay banya to sa lado technical si James Ocon, duman sa transmitter si Jimmy Guanzon, Ricky Sagayap. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa kasentruhan ka na siyudad din Iriga dyan sa Merkado Publiko. Sa bilog na rin Conada area Sinman, probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito ka na probinsya ng Albay. Malumluma na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Pero daw arog kayan, sige sana. Ay magayon na barata po ini para duman sa mga motorista na mapasiring digdi siyudad ka na Iriga, haling siyudad ka Naga. Ito man ang mga hali digdi sa siyudad ka Iriga, mapasiring duman sa siyudad ka na Naga. Bukas po maghapon ang Crane Bridge dyan sa Waras sa may San Agustin, digdi po sa siyudad kan Iriga.
Duman sa pinag-post sa kuyang account ka na DPWH 5th Engineering District ka na Camarines Sur. Kumusta ki District Engineer Leopoldo Barilla Jr. And siyempre ki Engineer Ares Hermoso ana tagapagtaram ka na DPWH 5th Engineering District ka na Camarines Sur. Saka ki Congressman Migs Villaferte. Sabado Domingo pala na open maghapon po na Green Bridge dyan sa Maywaras sa San Agustin, digdi po sa siyudad kan Iriga. Kaya belo sa mga motorista. Kasuod maama nagkaigwa po ni na General Parents and Teachers Association meeting dyan sa Santiago Integrated School. Yaon an personahe kan Iriga City Police Station personnel. Sa pangenot ni PIMS Eugene Alpilor as in man Chief WCPD sa nirarom ka na supervision man ni Police Lieutenant Colonel Jabis N. Napoles nagatindir sindakan General PTA meeting sa Santiago Integrated School, Barangay Santiago, Ciudad Can Iriga, Kasuudma. Igon ki PIMS Eugene Alpilor diskutir nindaan mga manunungod sa salient provisions kan Republic Act 9262 o ining inaapod na Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Asin man ang Republic Act 8353, Anti-Rape Law of 1997, si PCMS Salvador Ampuan Jr. kana pikad PNCO an tukarman na drug awareness sa mga magurang asin mga paratukdo kan sinambit ng eskwelahan. May mga flyers man na pinaga-distribuer sa mga nag-aratindir ka na sinambit ng meeting. Siyempre, dahil man dyan mahali sa mga teachers, bako sa ng mga parents ka na Santiago Integrated School, na principal si Mama Maricel Entia. Pero mag-ingat po ang publiko dyan sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga, taigwa palan dyan nagtatago na wanted carnapper. Tapos may kaso pang panggagadan, may reward na hindi ako napapasala 50,000 pesos. Dahil tapapangaranan tanganing day masibol. Diyan sana nagtatago po sa may inutan ni punong barangay Manoy Digoy Salcedo. Ingat po kita ini pala nambibiktima nin mga sagin sana ma-arkila nin auto tapos idudulag na autong inarkila. Matindi po, dapat madakop pinigan mga autoridad ta may reward na 50,000 pesos duman sa makapagtutukdo. Ano yan ta nagpaparayaba-yaba dyan sa Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga ay pambihira. Dahil lamang aram kan mga pulis, maray pa sumidya aram. Ay masakit po yan, pag-arog ka yan, baka may magkabiriktima pa dyan, tapos ginadan. Ingat-ingat po na mga barangay officials dapat maging alerto sa pamamayo ni punong barangay Digoy Salcedo. Kung arog kaya, iguana pala dyan na carnapper na nagtatago-tago. Ay dipisil po yan. Taro yan na huma sa seguridad ka na Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga. Saro siya sa mga most wanted person. Ay mga sindensya kayang nagpoprotehir dyan sa sinambit ng barangay, digdi po sa siyudad kan Iriga. Pero sala,
kung makapambiktima pa yan dyan, may gadanon. Kaya daw yan simbagon, kana pamilya kan sospitsado. Awat pamanlugod, maghiro ang mga nanunungdan kay niya na mga miyembros kan Philippine National Police. Bako pong basta-basta ang arog kaya na bagay nan sarong barangay pinagtataguan ng karnaper. Saka may kaso pa pala ninin panggagadan. Tapos ini man na pagbisita ni Police Regional o sa Police Regional Office 5 ni Brigadier General Nestor Babagay ang Director kan Police Security and Protection Group sa iyang pagbisita kasudma duman sa Camp General na Simeon E. Ola sa siyudad po ka na Legazpi with kaibahan man ining si Police Brigadier General Ronald B. Gayo kan DRDE PRO5 asin man ang mga pulis na host. Si Babagay nasaro sa miyembros kan Philippine National Police Academy Patnubay Class of 1995 na taga San Francisco digdi po sa siyudad kan Iriga. Sa iya pong pagbisita iyon sa padagos na pakipag kolaborar asin suporta sa pagultanan kan PSPG asin man PRO5 na mas lalo pang maiangat ka na PNP ang sendang misyon sa pagkakaigwanin tuninong asin may seguridad na rehiyon. Yan man sa Banwan po ka na bato sa ikapat na aldaw ka na paghiro matrayong pong naipanauman ang mga libreng banhi sa mga parauma sa tabang man ka na Municipal Agriculture Office kasabay kay ni naipanauman na mga best para sa mga barangay tanods asin man na sports equipment para sa mga jóvenes ka na banwaan sa tabang man asin suporta ka na mahigos na gobernador na si El Villaperte sin man Congressman Migs Villaperte. Sa parehong aldaw nakipag-ulay man sa mga pinagbugtak na market personnel tanganing pag-urulayan ang mga lakdang para mamantinir ang kausayan asin kalinigan ka na merkado. Afera digdi pinag-resibiman kan DSWD asin Land Bank Manager ang sendang staff sa sendang opisina para sa urulay na may pagkaaram sa pagpapauswag ka na banwaan. Padagos na sa tuyang aksyon para sa masa malakaperting banwaan na bato. Inian sabi ni Mayor Enrico Dangkalan. Adaw ka ito, kapierdikan ba to? Kan si Mayor John Sorilla karo pierdi so bato ka ito bakong ferte. Apik pa para suspindi man kaya si Mayor John Sorilla. Ingon yan diretso na ang pagtuninong ni Mayor John Sorilla dahil siya nanggana bilang alkalde, dahil siya naka-re-elect sa Banwaan po ka na bato. Ayun na yan, malaka pierding alkalde. Para hinanakit si Mayor John Sorilla abo naman talaga mga taga-bato. Ako po personalmente nagbag-uman kay ni po nin ugali si Mayor John Sorilla kan siya ang alkalde na. Patyo dati sana, Mayor. Bakong magpara sagin-sagin. Ano daw po ni ba mga politiko? Basta nakakaposisyon na nag-iiban ugali.
Day kita mangalas kung siya day na binindisyonan kan mga taga Bato day na pinagabutuhanin dakul sa igwaman pong mga kasuyaan. So ibang mga taga Bato inanadara sa Pansit Bato. Bigogoro galyeta dyan sa Bato. Kanibang kandidato, mga Pansit Bato. Yan nga kamo ki Mayor. Bandaran nga kamo sa Seda Pardong Pansit Bato. Pinagray na. Hindi garuday na nag-asir so Pansit Bato kan eleksyon na. Dahil na binser so mga taga Bato. Nagiramduman ko pati itong sarong amigo tang komentarista dyan sa Banwaan ka na Bato. Pag sige niyan tabuga, pinag-aapod na si kunyan ngaya, batukan. Ay mamaya, yung para batok kaya ngayon, ni Congressman. Ay masakit, kung arog naman po kaya, mga kamukayan ta, normal, kanya-kanyang trabaho. Na dipunto na pati ito si amigo ta. Maray man itong kaibahan daw, ito arog ka ito. Dahil ka man ka ito pabayaan, dahil ka man gutumon. Pag-abot po sa trabaho kan mga taga-radyo, normal man yan. Kung dyan ka nabubuhay, siyempre yung man ang susurugon mo, yung man pagpapara umawon mo. Halangan man. Pagpara umawon mong, dahil ka man pakinabang, maraysa na abubasang. Pong mga arog kaya na politiko, gusto magpara umawon, tapos mayo man lamang pakinabang. Kaya dahil po kita mangalas kung sa sa party ka na trabaho kan mga miyembros kan media, ay gawa man na kumbaga pinagsusurog ta alangan man na pagsurugon mo itong mayo man lamang sa imong pakinabang. Sarong kilo nga ning bagas dahil ka lamang matawan kung may relief. Ay pakayan si kagawad nagtataonin sarong ay 2 kilong bagas, sarong kilong turay. Si Congressman Logon, una ba siyang? Si Governor, di ba siya ikaabuton? Hindi ko sa nang inaarabot. Ano yan? So mga sabing masigkat. Kumbaga mga agit-agitan. Sa batalya po nin politika, pag ika nag-leader, agit-agitan, ay makakaguda ka. Hindi ba nga nakakapaislab ko, no? Nag-grind. Igwa nga na kung naramang itong leader, igwa na kunyan, tindahanin bagas. Paka-eleksyon. Makmusa na yan. Hayahay ang buhay pag-araw po kayo ng mga leader. Maog mabagan maging leader sa batalya po nin politika.
Tapos ini pong ano daw, gusto nindong isulong na baratong parong sa mga nagraduar na mga miyembros ka na Pantawid Pamilya Pilipino Programs. Nakipag ulay na ang Department of Social Welfare and Development sa Department of Human Settlements and Urban Development para matabangan ang purpose exiting beneficiaries mga graduate sa programa na maka-access sa baratong paharong. Sabi digdi exploratory talks pa kung paano makaka-avail itong mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program na mga benepisyaryo ka na programa kan pangnasyon na paharong para sa mga Pilipino. Kaya sabi ka na mga kaipuhan na ihahanda ninda itong mga benepisyaryo bago man sinda mag-exit o maggraduar sa programa na magkaigwanin sa diring harong. DSWD Purpose National Program Manager Director Jima. Magiging hayahayan buhay kan mga magraduar na mga miyembros kan Purpose tatawan palan sindanin papabakalan in baratong paharong. DSWD ko kompetensyaw na naman ang pamilya bilyar. Lologiyo nindo kayan si pamilya bilyar kadakol bagang mga subdivision kan pamilya bilyar kan eleksyon nga ni na naunin harong. Nagrahay-rahay na kaya pala nanggana si Camille Bilyar nanaunin harong. Siyempre, sa milyon ng mga Pilipino, kada saro na sa ng pamilya, tawanin harong. Dakulang boto na yan. Kaya nakamali siya gayod. So, DSWD, dapat niya tawan tamanin mga paharong. Tawan taman niya nin mga harong ang mga magraduar na miyembros ka na itong mga nakagraduar sa pundo ka na Purpose. Mas lalong magiging hayahay ang buhay kan mga naggraduar sa Purpose. Sabi ka na iba, yes po, tamayo po sindang sa diring daga, nakikistar sana po. Kami, sana po mangyari po yan. Yuta, inigayod, miyembros man kan Purpose. Dapat sa mga binabaha para dahil nakaipuan ilipat kung igwanin bagyo. Ano man yan na harungan dyan sa binabaha, pero salamat. Dawa man yan na miyembros ka na Purpose. Dahil man ipag harong, tawanin harong yan sa binabaha. Illegal man yan. Yaning binabaha na tatawan mo pang harong dyan sa pigbabang lugar. Ay, masakit man po yan. Bahala kayo. Ni minsan day kami nakamati. Magin Purpose labandera sa na po ako. Solo parent pa. Purpose na naman. Dakulon dyan squatter. Iyan ang inoto nindayan mga nakatapos na kaya man kaya man kayan magtrabaho na. Sinda na lang permi may ayuda. Paano man si iba na naghahalat na matawan sa programa kan housing, taon ang hinahalat bago ma-awardan, ay buisit. Yung ani, makaiba man daw kami dyan, na mayo man sa diring daga, asin harong. Maray sa nakaan, so 4 pieces. Ano na 4 pieces na? So, dahil panuman, maski ano na, sana dapat perman ka mo. O yun po ako, basta ito talagang mga mayong sa diring harong, asin daga, an tatawan. Sabi man kayo nin saro, pampuhunan na sa napuan itaw. Ay day man, pwedeng pagpartawan puhunan ang mga miyembros ka na Purpose, baka bulsa sa naman yan o isugal pa. Tapos ang
pundo kan gobyerno para sa purpose. Antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kidney Care time! Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi-ihi, no, pasakit din ng jikod ko. Inisip ko na, na magpa-ultrasound, nakipalira na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. Try ko daw yung kidney care. Pag-ihi ko, malaramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Mabibili ang Kidney Care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
po kita digdi sa tuyang programa. Wala po kitang 36 minutos makalampas na alas 7 din pagkaaga. Nagkaigwa pala ni meeting si Mayor Rela Costa sin dapit ini sa pag-promote ka na programa. Sin pagpapauswag ka na inaapod na inabug. Inian kolektibong sabi nga ni kaya na manunungod sa one town, one product kan banwaan po nin buhi. Pag sinabing inabog, garuman sa nitong parehas sa naman yan, inabol nga mga abaka na pinagigibo pong tuwalya, tamong, usong-uso po yan dyan sa banwaan ka na buhi. Sinan mga nagigibo ka yan, iyon mga kababaihan. Inabog na sabi, iyon century na po ang inagihan sa industriya nin pagigibo nin mga ano yan, tamong, tuwalya. Sin ini pinagdeklara kan local government unit na sarong one town one product. Ni Mayor Rela Coste. Yaon man nag-atindir si Provincial Director kan Department of Trade and Industry si Director G. Ablan. Tapos ini pong gadanmana na sarong 28 anyos na babaeng katabang matapos pagsasaksakon kan sa iyang 26 anyos na kalibin duman sa Zona 2, Barangay Masulibato, Camarines Sur, bandang alas 8 ni na banggi kan nagtalikod na aldaw. Sigon sa report na sa iyang trabaho ang biktima kan biglang maglaog sa pinagtatrabahuhan kay niyan sa iyang kalibin. Asin persahan siyang pinapapuli sa indang harong. Nagkaigwa pa man subot nin pagdidiskusyon ang duwa dahil ang tahabo man na subot kan biktima na mag-iba sa sospetsado. Tulos man na binawian nin buhay ang biktima matapos saksakon. Kana dai pa maaraman na klase nin patarom na bagay o matarom na bagay ang ginamit kan nasambit ng suspect. Padagos man ang paghahanap sa suspect kan mga awtoridad matapos ining makadulag. Sabi man kaining saro agkusadi moral lesson lalo na kin Katoliko taono man. No man moral lesson kiton mag-live-in gineran so unodi, kalipin, habang umiba. Moral lesson siton, tabakang kasal. Kaya di magparapakiiba sa bakang kasal. Kinarag kiton, pinagtusok. Tinusok sa mataram, tigok. Ay masakit pag-arag ka na kalipin. Dapat so ito sokso kuan bakang arag kadtong mataram kuman bagaya sulusulong pantusok di pa yan na kontentong manusok. Iniman po na dakulang orgulyo si Lea Salonga nakaresibin ni Star on Hollywood Walk of Fame. This is a truly historic moment for the Philippines and a testament to Lea Salonga's incredible contributions to global theater and entertainment. And a groundbreaking achievement for Filipino talent, Broadway legend and international icon Lea Salonga will be honored with a star on the Hollywood Walk of Fame in 2026.
This marks the first time in history that a Filipino celebrity will be immortalized on the famed California landmark since its inception in 1960. Salonga 54 is one of two live theater stars selected for the honor next year, alongside comedian Gabriel Flappy Iglesias. Her inclusion celebrates not only her extraordinary career but also represents a long overdue recognition of Filipino excellence on the world stage. Leia's journey to global stardom began at just 17 years old when she won the lead role of Kim in Miss Saigon, performance that catapulted her to fame in London's West End and on Broadway. Her powerful voice and emotional depth earned her critical acclaim, including a Laurence Olivier Award and a Tony Award, making her the first Filipina woman to win both prestigious honors. Filipina woman. Beyond Miss Saigon, Salonga's legacy includes voice in two iconic Disney princesses, Jasmine in Aladdin and Pa Mulan in Mulan, earning her recognition as a Disney legend in 2011. Starring in Les Miserables as Eponine and later Pantang and Allegiance on Broadway. Serving as a mentor and judge on The Voice Philippines, inspiring a new generation of artists. Earning a Grammy nomination for her work in the Aladdin soundtrack. Leia's star is more than a personal achievement. It is a victory for Filipino representation for the kids. She has carried the Philippine flag with grace, breaking barriers in an industry where Asian performers have historically been underrepresented. Her success has paved the way for other Filipino talents to shine globally. Fans and fellow artists have flooded social media with pride. Philippine officials, including senators and cultural agencies, have also held the news as a monumental moment for the country's arts and culture. The star ceremony, expected in early 2026, will likely draw a massive crowd of Filipinos and theater enthusiasts. Meanwhile, Leia continues to tour, mentor, and advocate for diversity and entertainment, proving her impact extends far beyond the stage. Leia Salonga's Hollywood star isn't just a plaque on a sidewalk. It's a symbol of the Filipino pride, perseverance, and world-class talent. As the first Filipino to receive this honor, she cements her place in history while inspiring future generations to dream bigger. Kung sa California lang ako ay kailangan kong mag-absent sa lahat ng engagements para kasama sa papalakpak sa kanyang pag-apak sa Walk of Fame. Kasama sa bibigyan ng parangal sina Shaquille O'Neal, Air Supply, Demi Moore, Miley Cyrus, etc. Mag-ingat po itong mga mahilig magparapuyat. Gadanmanan sa 28 anyos na babaeng yun na pala niniibaman itong paparapuyat. Sarong hobe na babae ang nagadan dahil sa grabing pagpupuyat. Siya si Veronica de Jesus, 18 anyos, ang kausakan pagkakagadan, pagputok kan ugat sa payo dahil sa grabing pagpaparapuyat. Siya nakamati manin na matinding pagkukulog nin payo, paglilipot na nag-abot sa pagputok kan ugat kan sa iyang payo. Para sa mga hobenes na kadalasan nagpupuyat po, inianda kulang pagrumdum sa Indo na kung pwede maturog po kamo sa tamang oras sa sintawanin bastanting pahingalo ang sa indong hawak. Sana mag-serving leksyon ini duman sa iba na pangatamanan po sana nyato ang sa tuyang salud. Life is more important than anything else.
mamundong bareta ini pag-arog po kayan. Kaya duman sa mga hoben na mahilig magpara cellphone, ming puyat saka si cellphone, malain nasobran sa pagparapuyat, nagputok na ugat na iyon na kausa kan siya amay na pagkakagadan. Minsan sa sobra pong pagpupuyat pati pag-aadal napapabayaan. Huyapan sa rong Ergenyo na bayani ining si Mr. Rolando Desideria Kanyatuda, tricycle driver kan Barangay Santo Niño digdi po sa siyudad kan Iri kan pinag-turnover sa hepatura kan PNP na sarong unit na iPhone. Pagkatapos kay nian may sadiri na si Miss Samantha Gertrudes Asur nakuaman sa iyang cellphone. Kinuaman ang sa iyang cellphone. Yan sa Banuan kana bato si Honorable Ramon Bocad kana Barangay Salvacion ang opisyal naman na nagsumpa sa iyang trabaho bilang presidente kan liga kan na mga barangay. Tapos iniman na si Honorable Zacarias Gonzales iuman ang bagong punong barangay kan Libena Pastora karibay ni Mayor Enrico Dangkalan. Sabi digdi, we are with you in every step towards a more progressive Divina Pastora in the whole town of Batu. Congratulations sa Indo, mga honorable. Pinanginutan man na groundbreaking kan bagong covered court na ititindog duman sa Barangay Lopis, San Fernando. Pag natapos na ini, magagamit ini bilang binyo para sa sports events sin iba pang mga aktibidad kan sa indang barangay. Nanao pa man food packs para sa mga residente sin nagkaiguanin pagkakataon na makaibahan asin makaistoryahan sinda. Kulang pasalamat sa mainit na resibi. Dagos-dagos sa tuyang trabaho sa serbisyo para sa segundo distrito. Yan po ang pahayag ni Congressman Luigi Villaferte. Kaya sabi ka na bagong alkalde si Mayor Tinda Navar. Thank you so much sa Congressman Luigi Villaferte. Ang dating pangaturugan kan mga Lupinians ngunyan realidad nanin huli po sa tabang nindo. Governor Elre Villaferte.
Isog man na pinagpahayag kan aktres na si Carla Abellana kung paano nadadamay na sa iyang mga tama na ayam sa pang-aabuso subuot kan dati niyang kailusyon na dawa day niya pinagaranan iyo ang pinapatamaan ang netizens na si Tom Rodriguez. Sabi niya, "It took 7.5 years for me to wake up and I still regret not getting out earlier. I was blind for that long." Istorya kan actress. "Now my dogs no longer shake out of terror, hide behind me or underneath the bed, cling to me whenever they are afraid no more, tail stuck underneath their bodies and no more airs post back." Sigon pa kay Carla. Naging magkailusyon sinda Carla sin Tom nin 7 taon bago magpakasal kan Oktubre 2021. Alagad nagsuhayan man sana kan 2022. Elanta sigon sa actress iyoan subuot dahil siya pigtatrato nin tama kan aktor. Ay indaman daw papakasal pa kamo tapos masuruhayan man sana sa laog nin sarong taon. Kakadamay pa so ayam. Mga artista talaga mayong marhay na kinakaabtan ang relasyon kon minsan. Tigan pakarasal tapos masuruhayan. Ay na magparapakasal kung arog kayan na useless man sana. Kung mga nagpapakasal ka pabungga, grabe ang gastos, tapos masuruhayan man sana, ay sayang ang magpara gastos. Right, pa ito tinao na nindo sa mga nagtitios. Ni Senador Panpelo Lacson nag-file siya nin bill na ma-regulate sa social media platforms sa minors. Ini man para maproteran ang mga hoben na Pilipino sa harmful effects. Lacson cited a study done by the United Nations Children's Fund showing how the excessive use of social media is linked to mental health problems as well as anxiety, depression, and social isolation among the youth. Po na public advisory effective July 5, 2025. The Greenway along the ongoing rehabilitation construction of Waras Bridge is open for light vehicles only on the following schedules: Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. Paghapon po from 4 p.m. to 7 p.m. Lagad pag Sabado, Domingo, whole day. Pwede ka mong mag-agi dyan sa Green Bridge. Napangapuda na yan hali mismo sa DPWH sa 5th Engineering District na Camarines Sur. Tapos sa primerong aldaw kan pag sa ikaduhang termino bilang congressman ni
Congressman Migs Villaferte. Nasa anum na House Bill an sa iya pong pinagpasar duman sa Kongreso. Ining House Bill 422, Sustainable Bicol River Development Authority Act. Tapos ining House Bill 423, Young Farmers and Threshold Young Farmers and Fisher Folk Challenge Act. House Bill 420, ining Access to Medical Cannabis Act. Saka House Bill 425, ining inaapod na Comprehensive and Integrated Camarinesur Control Defense Management System Act. Camarinesur Flood Prevention Control Defense Management Act. House Bill 424 o ining Financial Literacy Education Act. House Bill 421 Street Beth Cohen Reserve Act. Yan po ang mga House Bill na pinagpasar ni Congressman Migs Villaferte duman sa Kongreso niyan. Wala, tunta na lang kung maaprobaran ang mga bill na ini. Oy, good morning man kay Engineer Solomon Monmongo. Yan po sa Ngo and Sons Trading, saka sa mga mabubuot na tindera, asin man mga tauhan, sa mga boys. Digdi CML Party List Representative Laila de Lima is set to take legal action against those responsible for her imprisonment on drug charges. Ay pa talaga uuntok si Senadora Laila de Lima dahil panyama ako itong ginibo sa iya kan panahon na ang presidente pa si dating Presidente Rodrigo Duterte. Siya po nakulong ang dating presidente. Tapos ini pong People Power 4 subot. Dagos kaming malaban para sa banwaan iniyan bilog na persa sin bilog na isog na lalabanan ang mga panatiko asin buta ang mga traidor sa banwaan, ang mga paraabon asin ang mga kampi kan mga abusado sa puder. Irisay daw ining mga people power na naman na ini. Kaya ini man kang si Senador Chis Escudero, ano man daw ini? People are noticing Chis Escudero's head swelled since becoming Senate President. Latest display was his rating the House of Representatives as matitigas ang ulo, hard-headed. Before that, Escudero thumped his chest on deposing predecessor Migs Soberi
his last DepEd's 2025 budget, reportedly due to personal grudge against Senator turned Secretary Sani Angara. He removed PhilHealth 74 billion pesos subsidy to the misery of 103 million members independents after getting pest with its president. Then, during the bicameral conference on the 2025 budget, he added 1.1 billion pesos to the Senate's already bloated 12.8 billion pesos, imagine, because he could. People suffer the consequences of the leaders' rashness. That's why the Constitution seeks to avert it. Modest lives. Article 11, Accountability of Public Officers. Section 1 states in Filipino, mamuhay ng buong kapakumbabaan. Dakon tama man ini. Parliamentary rules also require courtesy. Name calling is taboo. By tradition, senators and congressmen, presidents and vice presidents, cabinet members and justices, and all other public officials and employees accord each other respect. Such respect as to the office, the title, and the person. Escudero would do well to emulate the mild manner of Senate Presidents Joby Salonga, Neftali Gonzales, Nene Pimentel, Tito Soto, and of his father, the patient professional Minister of Agriculture and Congressman Sani Angara. Escudero's reason for branding congressmen hard-headed was shallow. The Senate Secretariat last June 16th had sent a process server to deliver to the House the entry of appearance of impeached Vice President Sara Duterte's defense lawyers. The House Secretariat's receiving clerk declined to accept the sealed envelope because, contrary to practice, they didn't state the title of the content document. It's unknown what Escudero's messenger told him. What's known is that losing his call, he blasted away in a press conference. No attempt to first ask the Senate Secretary for protocol to inquire from the House counterpart what happened. Escudero retaliated by not sending a Senate panel to the bicameral conference on legislated daily wage increase. The House panel waited in vain. Minimum wage earner lost the chance for 100 to 200 hike. Escudero threatened that due to what he perceives as House stubbornness, the Senate judges or senator judges might as well just dismiss the articles of impeachment. Simple majority can do that. He sneered, ignoring for the time the Constitution's mandate for impeachment trial by the Senate to proceed upon receipt of the articles. Escudero received the articles 5 months ago. February 5th, he contrived excuses to delay trial. He belittled the contrary instance of legal luminaries, 3 Constitution authors, who ex-chief executive, dozens of law school deans, and hundreds of constitutional law professors. Escudero doesn't bother to conceal his concept, and refusing to start hearings, he repeatedly alibis that the House should not rush the Senate. Yet, it's not the House but the Constitution ratified by the people which requires forward proceed. He even imposed on the House one demeaning and one impossible condition for him to move. First, he ordered the House as his supposedly subordinate body to certify that the articles of impeachment didn't break the Constitution's rule on entertaining only one impeachment complaint per official per year. The House meekly complied, if only to ensure that trial can commence. It did not raise any more the Senate's need to presume regularity of the House's actions as parliamentary rules state. Second, Escudero required the 19th House to ensure that the 20th one will continue to prosecute Sara's impeachment. Here, the House hesitated and sought Senate clarification. How on earth can an outgoing Congress commit the next one which has yet to convene on July 28 to any action? Escudero deems this basic House query hard-headedness. Asked what he thought of Escudero's unusual impositions for term, Senator Ping Lacson said 3 reasons, 3 letters, ego. Outright dismissal would make the Senate a laughing stock. Lacson cautioned
The judge up there pounds the gavel, says, I move to dismiss, pounds the gavel again, then declares, this case is dismissed, isn't it awkward? We should follow the Constitution, plain and simple. Let the House prosecutors present evidence. They haven't presented any yet. So what's the basis of dismissal? Former Senate President Coco Pimentel of our exam top-nuts foresees the prosecutors complaining to the Supreme Court. They will most likely win, so it would be a slap on the Senate's face to be lectured by the Senate Supreme Court that it has no choice but to conduct the trial. Senators will go down in infamy if Escudero fulfills his threat. Escudero recently appointed a spokesman for the Senate Impeachment Court. Senator judges murmur that he is only chess spokesman, not the courts, because he never consults us. Escudero never caucuses to gather consensus. Only twice did he consult senators, one by one in May 2024, to be made SPI, and again this week to secure that post in the 28th Congress. Longest-serving 5-term Senator Soto recounted how Senate President Gonzales started the tradition of weekly caucuses to speed up the work of the plenary and avoided recriminations. Last June, 10 senators, Robin Padilla and Joel Villanueva, nearly came to blows when they misunderstood each other's intent, although both are pro-Sara. Senate President Nene Pimentel also held weekly caucuses. Soto says in one of those, ex-judge Senator Miriam Defensor Santiago coached colleagues on how to ask penetrating questions, evaluate witnesses, and weigh evidence for the trial of President Joseph Estrada. She insisted that we wear judicial robes to emphasize our authority and oath of fairness. Escudero might need to re-undergo a crash course on parliamentary decorum at the Development Academy of the Philippines. As a retired general posted online, he has a broken personal life. Sabi, Catch Sapul Radio Show, Saturdays 8 to 10 a.m. DWIZ 882. Pana po kita nga 9 minutos, makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Balik po kita rin sa tuyang programa. Saon talangan sarong public service na ipinaambot sa tuya kan aki kan binawianin buhay. Tagabos na mga partidaryos, kapamilya, mga amigo-amiga ni Janeta Monda Ebardo. Siya po binawian na kan buhay kan nagtalikod na Hunyo 26 ngunya na taon sa edad na 76 anyos. And magiging last night sa July 4 ngunya na taon dyan po sa San Isidro, siyudad po kan Iriga. Kasi nasa iyang lubong gigibuhon sa Hulyo 5 o ngunya na. Misa gigibuhon sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine dyan sa San Isidro, siyudad po kan Iriga.
launanin hapon asin siya dadarahon sa Fatima Catholic Cemetery San Isidro Ciudad Gana, Iriga. Na nangangapudan na sa iyang aki si Norlani Munda Ibardo. Saro na naman na naging urulay ka na meeting yan pagkakaigwanin na job order kan mga empleyado sa lambang miyembro kan sangguniang bayan. Kung dati yun nasa sobra sa 10 job order itinataw sa lambang konsyal ngunyan iyon magiging duwa na sana. Sigun kibisi alkalde Oriño tanganing makatipid ang lokal na gobyerno ni nasa 250 mil sa lambang tulong taon o sarong termino kon mababaguan kinaugalian na kultura sa pagbubugtak nin mga job order. Alagad pinag-alman man ini ka nagkapirang mayoriyang miyembro kan sangguniang bayan taano daw. Sa panahon na si Mayor Edelson Moseros Marpili yon konsyal pa sana mayo nin sarong job order ang itinaw sa iya pero nakapagtrabaho nin tultul. Yan po sa Libmanan Camarines Sur. Pero amay na naman tulos ang pamumulitika. Na yan, Vice Mayor Ariel Oriño. Kumusta man palan ki retired Air Force Alex Celeste ki Grande asin man ki dating kagawad Luiliano dyan po sa Antipolo Old Nabua Camarines Sur. Siyempre ki Consyal Manolo Oxiano Luzon. Yaring man ki dating Vice Mayor Marisa Belitario Hao dyan sa Santo Domingo Nabua. Ki Engineer Nilo Salazar dyan sa Pagbubungon Santo Domingo Nabua Camarines Sur. Nag-distribute man ang Department of Social Welfare and Development ni nasa 11,796 na mga family food packs sa partner beneficiaries ka na Project Lawa o Local Adaptation to Water Access asin binhi o ining inapod na Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished. Sigun ki Claudio Villarreal, Chief kan DSWD 5 Disaster Response Management Division. Nasambitan ng mga family food packs na nagkakantidad din na sa 8 milyones na pesos as in Party Can Food for Work program na pigdisenyo para sa sustainable implementation kan proyekto. Ang food packs na inian kayang susteniran na pamilya na kinababalihan ng 5 miyembro sa laog ng 2 aldaw. Objeto pa kan nasambitan ng programa na mamantinir o na ipapautob na mandato na susteniran ang mga nangangaipuhan sa paagikan
Food for Work approach. Ang mga beneficiaryo man kan Food for Work program ang nagtatrabaho sa community gardens and water reservoir. Dugang pa kan opisyal ang inisyatiba na ini ang objeto na pamarhayon ang seguridad sa pagkakanasin tubig. Sa ngunyan, dagos-dagos ang nasambitan ng ahensya sa paghahatod ng tabang sa komunidad para sa ikakarahay kan nasyon. Tapos iniman pong salado nin Karawat, mapuuna sa aldaw nin Lunes, Hulyo 7 ang gigibuo na ensayo kan Gilas Pilipinas para sa indang preparasyon sa 2025 FIBA Asia Cup. Sigun ki Gilas coach team po na original kuta na pagpupuon iyo kan nakalis na Hunyo 30 alagad nagkaigwani nagkapirang aberiya kaya mas pinili indang puuna na ininin Hulyo 7. Masagibo man sindanin si manahan na ensayo kung sa inas sa katapusan pinaglalauman na makukompleto na ang mga parakawat. Parte kan sa indang preparasyon iyo ang send of friendly match kontra sa Macau Blackbirds sa papaabuto na Hulyo 28 sa Araneta Coliseum. Sinaysay man ni Samahang Basketball ng Pilipinas President Al Panlillo na may dakulang tabang para sa men's national basketball team ang mga tune-up games gikan sa ibang nasyon. Magkakatubang kaya kan Gilas Pilipinas ang New Zealand, Chinese Taipei as in Iraq sa group stage na mapuon sa Agosto 5 hasta Agosto 17 sa Jeddah, Duman sa Saudi Arabia. Pa panibagong rollback lauman liwatan panibagong pagbaba sa presyo kan mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Inian kasunod kan duwang beses na pagpaputob kan dakulang aumento sa presyo kan lana sa oring party kan nakalihis na bulan. Sigun ki Energy Oil Industry Management Bureau, Rino Abad, biglalauman na magkakaigwanin rollback na sobra sa piso kada litro sa gasolina. Mantang nasa 50 centimos sa naman kada litro ang pinaglalauman na magiging bawas sa krudo. Sa gaas man, piglalauman na magkakaigwanin bawas presyo na 80 centimos kada litro. Dinian basado pa sa nasa International Petroleum Trading sa nakalihis na 4 na aldaw sen pwede pang magbago basado sa trading kasudmang aldaw ni na Biyernes. Pig ko konektar pa man giraray ang pagbabakan presyo kan lana sa padagos na pig papairal na ceasefire sa pagultanan kan Israel asin Iran. Pig lalauman man na iaanunsar kan mga kumpanya nin lana ang opisyal na presyo sa aldaw nin Lunes asin magiging epektibo sa aldaw nin Martes, Hulyo 8 unya na taon. Duman po sa nasyon kan China, aram daw nindo mga tugang sarong 33 anyos na lalaki ang gikan duman sa nasambit ng nasyon ang nakuanin buhay na igat sa sayang abdominal cavity. Susug sa report ang lalaki na gikan duman sa Hunan, China o Hunan, China ang nagpasiring sa Hunan Medical University na malungsi ang lalawgon grabe ang pagluya o ganot asin nakakamati nin grabing kulog nin tulak.
Katakod kay ni nahiling sa CT scan na iguang kakaibang bagay na yaon sa tulak kay ni nagaro subot nakatusok asin yaon sa iyang abdominal cavity. Ang tulak kan lalaki ang matagas na kun kaya pigkakahaditan kan mga doktor ang potensyal na peritonitis kun kaya nagdesisyon sinda na magsagibon na laparoscopic emergency surgery. Mantang pigi-examine ang tulak kan lalaki digdina na discovery kan doktor na buhay na igat kaibahan an sa iyang mga organs. Paagi ka na pigapod na clamp-like instrument na kayang mahalik ang doktor ang igat. Tinahian labot sa iyang sigmoid colon asin binulusan ni na saline solution ang sa iyang abdominal cavity tanganing day maimpeksyon. Mientras tanto makalisan operasyon naka-recover man na marhay ang lalaki asin nakaluwas na nin hospital. Sangon yan day malinaw kung paano nakalaugan egat sa tulakan lalaki alagad igwa man nagsabi na posible subot na tukawan ini kan nasambitan ng individual. Tang nasa 30 ang individualan na rido makalisan pagsabog kan sarong gasolinahan duman sa room. Sigon ki Rome Mayor Roberto Gualcheri na nagkaparasa o nagkaparasaan bintana kan kataid na establishmento asin magin ang mga lunadan na nakaparada sa lugar. Antes ang nasambitan ng pagsabog, pigapod nasa mga autoridad ang naparong nagaslik kung sa intulos na pinabakwar ang mga residente sa lugar. Kaibahan man sa nairido ang 10 kapulisan kung sa saro sa mga membro ng daan bombero. Inarana sa ospital ang mga eridong biktima mantang hinali man kan mga autoridad na pigtuyo ang nasambitan ng insidente. Pahayag man ni US President Donald Trump na bukasin ning tugutan na magtinir sa American mga migrant workers kung sinda subuot na ako kan mga Amerikanong parauma. Sa iyang naging pataratara sa Iowa State Fairgrounds, garo man pala si Randy Dorosan may pataratara pa si Presidente Trump. Pahayag kay ni na nakikipagtabangan ini sa Department of Homeland Security tanganing masimbagan na pangangaipuan kan mga paraoma sa seasonal labor. Dugang pa kay ni preparado man sinda makipagkoordinar sa hotel industry katakod sa isyo. Inian kasunod kan mahigot na pakataram kan sa iyang administrasyon sa o patakaran kan sa iyang administrasyon sa illegal na migration sa pangenot ni Homeland Security Secretary Kristi Noem na aktibong nagbubusol kan deportation para sa mga illegal migrants. Sering man nagpahayag nin pagkahadit ang nagkapirang parauma na pwedeng maapektaran ang sindang ani huli sa kakulangan kan obrero. Yan po ang pangapudan ni Presidente Donald Trump. Pero inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa lado technical si James Oco, duman sa transmitter si Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.